negosyante ang poreng balak pamong mamuhunan, reng tuturing ang prioridad ang susokan ng GR Bank. Kasabihan ni pamamuklat ng Bayong Branch ng GR Bank, King Balen ng Porac, peg maragul ng Panguntok Keti, ingka rin ang serbisyo ang pokaring Poraqueños at nung makanalo ang palawak ng panakitan. Ay balita ng Patricia Mamangon. Bak sumawag ka rin kabale na balak paragulan reng negosyo o kaya naman magplano pa mong mamuhunan. Opisyal daneng binuklat reng opisyalis ning GR Bank ing kalabing 8 branch keti king barangay Kangatba, Porac. King pamanimuna ng Jose Blas Carlos Jr., President at CEO ning GR Bank, Executive Vice President at COO Elizabeth Carlos Timbol, ampong Porac Mayor Contralito de la Cruz. Pesi na yan ing ribbon cutting para king inauguration ning opisyala pamamuklat na niti. Peg maragul ning EVP at COO ay Carlos Timbol na magsilbiyang teteng bangko para kareng kabalen amaninap mitalakad sariling negosyo, kapamilatan dareng loan offer at miyayaliwang serbisyo ning GR Bank. We want to get nearer so that we can cater to a lot of businessmen na uling magka-progresibo yaking Porac at isipan may makailangan lang kapital, makailangan lang loans at kami nilalapit kami karela na GR Bank willing yan param karela loans kasi we encourage and we support MSMEs, meaning the small, medium borrowers. Manuala la ring opisyalis ning bangko na maraguling potensyal ning Porac karasking komersyo at ekonomiya. Pauli ning darakala bilang daring small and medium entrepreneurs king balen at iting sangkan nya apag desisyonan dang mibuklat Bayong Branch keti. Sana po, just like for the other rest of our branches, i-welcome the kepo, tanggapan the kepo Kenny. Uling, diyan nga laki pang branch kanta, dakan na kami clients from Porac. Kabilang ing pamanamuyot kapitalista king balen kareng layo ning lokal a gobyerno. Inya naman maswelo ay Mayor de la Cruz king panyatang ning GR Bank bilang peka bayong investor. Metong yang kanong patunay iti na progresibo ing ekonomiya ning Porac. Ing akakik ko ling metong yang akakik na ning Guagua Rural Bank ay minangat ne ing Balen Porac muna rening metong kareng biggest developer keti Pilipinas at ine keng Porac ing Ayala Land ne MDC at then ipang miyailwa pang investor mga ragul may maglub na la at merakal no rening mika tiwala kening kay katamong administrasyon ng mga nanong merakal na rening mag-invest kening balentamo marakal no rening may nga dagula building. So, yapi na yung umpisa na kaya niya. Akaki ko, may itong makiunahan karinig kaya katamong bangko. Kaya para bangka nito, hindi na pagkakataon na mika kliyente yan dakal. Kaya katamong balen. Karang interesadong may buklat account king GR Bank, malyari mong bumisita king peka malapit a branch king kaya kayong lugal at makapag-umpisa na king alagang dinalan a pesos. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod.